Juste yena ke terms and conditions unemgomo nembandela ke ngaphambi kokuthi udlule lapha phakamisa isitenis phakathi eboxini alisusa beKaizer Chiefs uthina noPempe penalty yangena inkomensimini Otuna Pempe penalty. Otuna Pempe penalty. Ngomhla ka-10 August 2025. Eugene Mdluli wabeka penalty for iqembu leKaizer Chiefs against Stellenbosch. iKaizer Chiefs yawunqoba lo mdlalo ngo-2 Jabba wayidlala iWorld Cup ka-under 17 neNigeria. Ispilioni unaso yena ke Ibrahim Jabba Zobona Ibrahim Jabba ya Shaleon Pasha basa kwathumizandla kwathumizandla ngesikhathi ke mbukeli information yakhona ke i523 nanti ke benza iphutha futhi beKaizer Chiefs Titus Kalakata Shaleon Pasha basa kwathumizandla Devin Titus udla inkosi yegoli yena ke uDevin Titus mahlayeni uyayiva ke ngoku bafikela bengojabulile bafikela bengothemba bangosimangele ke manje Devin Titus yadlala TV abwe qala phasi kulapha ke uGTZ General Tata zonke emsimango Gaston Sirino Khalamaseri Mbaleka ukuthi amaphoyisa noma iambulance will talk later Gaston Sirino uyagoqa uSirino wenze njani uSirino ufuna uyiyela uSirino akaphasa uSirino bayalidla ibhola abasola phaka eStellenbosch uyakhala uSirino uthi angiboni umuntu bayakhala ke nabayo lapha ke iKaizer Chiefs bathi lifake Sirino sovela ke ekhaleni Kevin Hunt 2011-2012 wanqoba ke indebe yeNedbank Cup eOrlando Stadium lapha ke eOrlando Stadium ngeSuperSport United abe ukuthi ke useboyinqoba ke indebe yeTelkom Knockout neqembu leBidvest Wits phansi eKingswell Chini Stadium uyayiva ke ngoku uba injani iNedbank Cup Kevin Hunt uyinqobile ke ileague yala eNingizimu Afrika neqembu ke leWits angiphathi ke lapha ke amaliga nayo ke lapha ke iSuperSport United amaTsatsansa Pitori ezoqala phansi kulapha ke iKaizer Chiefs Inacio Miguel abayibonisa ke isidalo ke sense of urgency abalapha ke iKaizer Chiefs Thabiso Munyane bathise encane lengane ubani obekadlala ibhola encane kangaka iyangena iKaizer Chiefs phakathi eboxini nalithuba lishayisa esandleni uthini noPempe baphakamisa izandla beKaizer Chiefs bathi ke chayisa esandleni bafuna ke ukusaphena shana uthi noPempe umdlalo omhle uqhubeke shabalala uyivezile Da Silva lishayisa esandleni futhi uthi noPempe penalty uthi noPempe penalty yeKaizer Chiefs bayakhala abasoke iStellenbosch bathi ke ebese phansi already bayakhala beStellenbosch bathi ke ebese phansi already uthi noPempe penalty elibuyisile Da Silva yebo ebeyobhalansa ngesandla uMusalibusa ebeyobhalansa ngaso isandla kodwa ke lapha unoPempe uthi le ipenalty
ukhumbule ke mkolo ukuthi Flavio da Silva uya ke ozothi ayilapha ke kule penalty ekhazwayo ke ngempela iyona ke ipenalty lapha ke kulo 14 ukuthi ke iba isima kanjani kulapha ke ama laws of the game. Kaizer Chiefs ke mbukeli ithola ke ithuba lokuthi ibuyise ithemba ngokushaya ke igoli kuyalapha ke Flavio da Silva iyona ke ikhosi flavor Zobona ya shole mpahla khosi flavor Flavio da Silva obuyisa ithemba kwiKaizer Chiefs ngekho ke loqala kuNedbank Cup kule season wase kwaduma izandla kwaduma ihlombe 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 liyabuya ithemba leKaizer Chiefs lidlulisa lapha ke uLolipop bathethelele emthethelele Wade used terms and conditions ithuba leli leSteliza Omega liyamhlula la ngelihle phili usele phansi Brandon Peterson usele phansi Brandon Peterson la ngelihle phili the aviator ibhanoyi lodumo enhle i1 on 1 ushawe ifirst touch lapha ke uphili wathi nje uBrandon Peterson a cash out uya cash out uBrandon Peterson lingakahambi kwakuhamba ke ibhanoyi lingakahambi ke kwasikhathi nje singakanani uthi Brandon Peterson la ngizolimala ithi yahamba iAviator uthi Brandon Peterson cash out sinda ngokulambisa iKaizer Chiefs uthi Kevin Hunter ngom zobona uthi yazama Augustin Sirino uthi yazama Augustin Sirino athi khalama siren baleka ukuthi amaphoyisa noma iambulance will talk later ungomunye wabadlali ke ababashaya amagoli kwiNedbank Cup ushaya lapha ke 9 goals ke kuvele ke Chumani Butsaka Mr Wonderful Wonderboy Makhubu khipha lapha ke Pascal Nokusho nanguthuthu ke manje Chumani Butsaka eda ngendoda phakathi eboxini indlela ya cross sebenza lapha ke muva the sphygmo manometer umshini weBP time Aiden McCarthy lidla kalula Brandon Peterson lebo babili no Gaston Sirino kuMamelodi Sundowns umazi kahle kathi ke Musalibusa uyayazi ke lenkundla isanda kuvulwa esagijima kuye lapha ke Ajax Cape Town njoba ke sebuyile la eKapa uMusa Lebusa uyalapha ke Gaston Sirino uyabiza lapha ke uSirino uthi wozala phakamisa Sirino phakathi ebox bafuna makhanda yamhlula lapha ke Khosi Flavor